Automedia. Vožnja u kojoj mašta postaje stvarnost. Jedno od najtraženijih zanimanja danas je menadžer. Biti menadžer danas je toliko postalo popularno da mi se čini da je svaka druga osoba na planeti menadžer. Naravno, postoje različiti oblici menadžera, a veoma je mali broj onih za koje možemo da kažemo da su pravi. Nedavno sam istraživala koje osobine krase vođu jednog tima i shvatila da upravljati ljudima nije nimalo lako, posebno kada treba doneti važne odluke. U nastavku Automedije predstavljam sliku pravog menadžera uz pomoć saveta vodećih ljudi iz sveta autoindustrije koji su na svoj način opisali najvažnije stavke uspešnog rukovodioca. Automedia.com. Vožnja u kojoj vaša mašta postaje stvarnost. On je rođen sa tim. Često čujem komentare upućene uspešnim ljudima. Pa slažem se delimično da se čovek rodi sa talentom, ali nemojte zaboraviti da je talenat samo 10% uspeha. Sve ostalo je rad i permanentno ulaganje u sebe. Ne može svako ni biti uspešan menadžer jer naš mentalni sklop nije isti. Rukovodioci moraju da budu jaki ljudi, puni samopouzdanja i samokontrole. Najteže je kontrolisati emocije i biti nepristrasan. I to su testovi koji pokazuju osnovnu razliku u vođenju jednog tima. Da bi timovi uspešno izvršili postavljene ciljeve, menadžeri moraju biti fokusirani na određivanje zadataka i efikasnost tima. U osnovnoj podeli uspešni menadžeri imaju 4 glavne karakteristike. Prvo, razvoj njihovih ljudi čini im veliko zadovoljstvo i ponos. Drugo, u osnovi su vedri optimisti jer neko mora podizati moral kada se pojave teškoće. Treće, ne obećavaju više od onoga što mogu ispuniti. I četvrto, kad prelaze na novi posao, uvek ostavljaju situaciju nešto bolju nego što je bila kada su dolazili. U posljednje vreme upoznala sam veliki broj dobrih i uspešnih menadžera koji su bili voljni da za Automediju podele svoje mišljenje o ključnim stvarima koje dovode do uspeha. Dobar menadžer se prepoznaje i po sređenom privatnom životu. Nemoguće je očekivati da timom upravlja osoba čiji je život u potpunoj disharmoniji. Naglasio mi je to u razgovoru Niko Nemec, marketing menadžer Opela za jugoistočnu Evropu. Mislim da je to za jednog menadžera obaveza, jer ako možeš raditi dobar posao, onda moraš isto uskladiti svoj privatni život i moraš imati i jedno i drugo neki balans da možeš onda kvalitetno radiš. Znači posao je sigurno jako dinamičan, interesantan, ali isto zahtevan i bez usklađenog privatnog života taj posao se onda teže radi. Važno je da znate da dobri menadžeri sude prema zaslugama. To nije nimalo lako. Uzmite sebe za primjer. Kada vam se neko dopada i kada gajite određene emocije prema toj osobi, vrlo je teško objektivno posmatrati njen učinak. Za takve ljude kažemo da nemaju petlju i nazivamo ih slabićima. Oni također uživaju u otkrivanju slabosti kod drugih i smatraju ih nečim što treba iskoristiti, a ne ispraviti. S druge strane, dobar menadžer vidi snagu u svojim saradnicima i teži ka višim ciljevima, napominje Boban Radojičić, generalni direktor Toyote. Svaki dobar menadžer prvo mora od sebe da traži više i od ljudi koji ga prate moraju da traže više. Jer to je nešto što, ja to stalno govorim mojim zaposlenima, kakva lokomotiva takvi vagoni. Znači ako ja ispred sebe ne stavim ciljeve koji su iznad prosečnih i iznad očekivani, pa ne mogu to ni očekivati od svog tima. Sljedeća karakteristika je dobar menadžer u realnom vremenu samo prima platu. Dobar menadžer mora da razmišlja ispred vremena u kome radi. Dobar menadžer mora da bude iskren i pošten prema svojim saradnicima, mora da ih poštuje i da ih ceni. Veoma važna osobina dobrog menadžera je pozitivna energija, sposobnost da ide dalje i dalje s optimističkim stavom, bilo da su teška ili dobra vremena. Generalni direktor Mercedesa u Srbiji, Andreas Binder, upravo to izdvaja kao glavni faktor uspeha i podsjeća da treba stalno ulagati u sopstveni razvoj. Mislim da ne postoji poseban recept za uspeh. Moje mišljenje je da čovjek treba da prati svoj put i da puno ulaže u sebe. Kad uložite u sebe, uspeh će sam doći. A ja bih dodala još jednu stvar. Uspešan rukovodilac mora da posjeduje strast, jer menadžer koji zna da pokaže svoj entuzijazam i bezrezervnu predanost može od malog tima da dobije bolje rezultate nego što bi to u nekom drugom mestu postigla čitava armija ljudi. Slušali ste Automediju. Produkcija B2B Interaktiv medijska grupa.